Paseng esasuasan kawit amelel masanen rano. Ngayon naman kayo siyang kinay sa kartaan wa ta ka pini pa ko pron sa skos. Wa unigin labalap koros. Taka amelel wa unigin nona tiswe. Taka apenay nay. May itangan lukoan kakan kasamo manin kateran kauno me atoren rano. Baskito wato kamatip serauren rano ma. Masian kupurangay tamang pilirano da uyaki na isawas rano pa imen sansal na sasi kautak lapin rano mapa asasi or lapi rano pa kochi limpak nona tiswe kalanan komi tame se wato rano so me kos me se wato pa kupuran kauno kot me se wawa sabul me limpak takasala bena limpak me se senwasa anaim serawi tapase wawa torira sasi muangi pa kot pakapakak sasi ekeswe ligit meli lak sasi aramas sasi kilak sasi aramas sasi kilamen aramas wiato me kos sasi rano sasi kai pakapakai ama sasi en suwangi laka pa suwa kasamuk sasi ak sasi kai mabisama-saman pa tame wiato re sasi ayo akauno kot eswe uyakairu limpak eswe uti eswe liblibli naramas eswe bang limpak kong kawarano dan lakap ngai so limpak kong ko kauno ko te limpak potepot anso koros ayala tapai me sansal nasaju sang kaw itu limpak inenin kasampal pai men uyara pakarata kitone makemen pa pakpak sasi en mat kilak sasi pan pain tak sasi koros memen merpusun lai te en kopor-porkit pahanan kin mau soju tabarano sewya na im sarawi se pokon kipanen ni wow taka kasampal kin tama kauno ko kosane tirano bakar pranin kamatip sarawi tabase paubu se to rem rano no tis kisen sabuliman kauno limpa kong kis sa siermas pasen wato rem pait met mesawagi to rem masoy kis me kos mesakakan wato makasampal sang masanen kauno taka tame ekosane tiong resasi emenemen sasi ermas me matkilati pesasi pa I sasi magarat taba tame se watorano nona tiswe kom kain pagata makom kosamoi takomuyan kamelele pakan umtanan kin borsos pa ima sansal na sasi re kasaman rano pa memen me tungala utukayo ni minchay en kamelele pa nankin mor kokulat kalangan komasi pa kauno ko en kapayeta kolalela sapulime masa na amas kasilidia